Vom khom YouTube channel a kalo lom le vek a cheu tun tumatan chuan mizorama political process an hmasaber Hnahchang khaw a ti kan ngai thla ho le anga subscribe like comment and share kha atam thei ang ber lo ti zel turin kan ngen chewa midang te tan lo hmu ve na rem chang kong kan hon sak thin ani kha ngai thlatranang tunlai a chuan ram inrel bol na chungchang le pol sang sang te po in ma ni ham thatna turemo dikna chanwo tar langching torin akha tokin aizol khopuya tele district tang khopuya te po kong kanzo ve fo a vairama te po an urviu maya kolkata khopui te phei chu city of procession kawngzawhna khopui ti hial minglem te po an putir ani mizoram a chuan politics a kan than har ve hun mizo union party alo din tran tir sanghazako samli panga nu deuh sanghazako samli poko kumtira khan Mizoram optu superintendent LLP ters kha noksak an ti dewani ang mizo union chon nor hon an tumta a kumtirte a mun sang sang nga kawngzawha bursa petera horo se tia aw rolin tran an lamup mup maya nungle a chuan kho rang sakami te in cha khomin lungle marlam om puk puile zotlang atangin kong an zo mup mup mai bok lungle chimlam theiret le lunglo na tangin kong an zo boka lunglei thana tuala an mukhoma police havin an how to ber da arok SI of police havin boi chuak tur an lo venga aizola po chumi nu lok kar khatna emo kar ni na emo chuan in cha khomin aizol khopui chimlam atang le marlam atangin kong an zo a aizol zela mizo union roi tu tang to te chan chuak tu le thlawang havin kong an zo boka bursa peter sa chuan ka hong lo reng rengang atingul ngule anti zelbula chun police hole assam rifles ten an hnut dar ta chum mai ni politics awanga kongzo hi chu atam to khop mai mizorama sarkar na inrel bol chungchanga kongzo ma seber chu heng hun ma de dai sang ha ko somli panga kumtir lama khan na changkhua hin alo om to tlat zunia kaushanin in khom puikal emo mol in khom turemo zai khoma tol fan te hi chu om fo thina hetiang thil ni lo khotlang in rel bolna thila mizorama kawngzawhna ni hmasaber chu Hnahchang khaw kha ani khayo a chanchin tle mi soyang hmiang Hnahchang lalpa kha pianpui mi jesol nei chu ani hau lova mi tha thil phal khole tui vil le enkol pe lal thatakani ama ero chu palulul mani thudu ama in soidan taka ma'luma mani du dana kalngut mai ania adu inzuan saa an ina inti hlimnan an hmang thina rui chedeu te pon om fo bok thin Hnahchang lalpa berkha zurui tina rui chedeu polami ani ve a zuarui to chuna thin tirim tu chu amhan ro muang anga be mai chang te po ani thin khatiang huna achetla kha mi pui wan tlang mit akhama lunglei bursap hne na he ka hremtir an du ta a an ngai dan sui ho turin jan kha chu skula pa ho zong zong anin mukhoma lal chungchang chu an rel ta ani engamotia lal chungai to ngai chuan an hretlanga then khatin zil hawila an tia inga ma ngai chung lawang tipolin a aina sadewati an du'a topa chun bursap hne na hek an titluta ani hek na tur point somli don la yan tho khoma chung tu chu an thlit fim hnuwa point somni pasri la in an hek ta ani chutianga thu a in mun vel lai chuan lalpa lamtang in som panga vel chuan lal chu lo hrilin an lo fui por ve boka an thu the lu a in mun mek laia an lal che dana wang chuan na sade uzo kha chet an du pha ta a skula in ko khom le in mei cherchin kong an zo tamup mup mai ani kan lal hi kan du to lo bang ro se tin an awa lalpa chu azana zanin lunglei atlan tha a borsap ne na chuan ka khole tuite an hel azutia lunglei bursap DA pen chu sipai section khatle police ho to pa le ho te hroi chuan Hnahchang hel be tur chuan an thok chhota a Hnahchang khaw hi lunglei atanga mel som paruk kilometer somni panga ala ani mi pui nol pui ma chon tura khaw lu ngal top mai kha adik lawange ti in khothen om mel khat aya hlaheta avalchenga an riaka chutatang chuan an kal tur thu Hnahchang mi pui hriat tir dan an ngai to ta ani neutral tura an ngai zirtir tu sanghol le SA Salvation Army captain
kham lian ate chu arukin an thil thei ta a an ni chuan khawtlang hroi tu te an thil chhawng le ta ani chumi zan zet chu Hnahchang khomi pui an boi hle mai school a vek chuan pa ho le tlangwal pui tlingchin chu in ko khomin ral an rel ta a hmasa in akal khom zong zong chuan Hnahchang khaw chan nan chuan atul phot chuan kan nun na chan ka home ti in thisenin hming an ziak ta veka khawtlang hroi tu te chuan heting hian ro an rel ta a kan lalpa hian borsap hne na hela min puin heting hian aron thok chho ani a kan hel lo ti lan tir hi kan ti tur poimo hmasa ber ani chumi atan chuan naktuk jing khowar ve le tlangwal hawin walcheng nena kan inkar konga Hnahchang ram chin chu samfai vek tur ani tin borsap le athui hroi te in lu tur in sak thar deuh te tiruakin in bolna tur tuilum le an ei tur lo bot sei pe tiam bok tur sakor cho tur nen lam da vek tur ani scout in lom dan war cry te nen lo hmuh tur achaka lal upa hawin thingpui le chang nen lo hmuh tur chuti rolin heng thil ti tur te ni lo nu naw le midang zong zong chu pon chuak lovin ma ni ina om vek tur lo chuak tura au khom an ni ma chuan tu ma chho lo tur tin an rel ta a atuka chu tianga che tur chuan zanlai vela an trin ta ani borsap mi hroi zinga pakhat chuan hetiang hian a soi Hnahchang khuwa an ron pan chu kawngchak le thlang lama silai kaw sa in position lapa zelin patrolling in hma kan hruaya nung deuh daya kan lal ho chuan tri takin min ron zuya Hnahchang ramri chin kong lo sa fai thar hun mai kan thleng chu enge om zia ni ang tin kan ngai tu hle a scout thawin min lo hmo tak china chuan ngai ngam satin kan in ral din dan po adul ta hle achaka khawtlang hroi tu ten thingpui nen min lo hmo hnu phei chuan rilrup muang takin khuwa kan lut ta ani ati borsap le ho ti chu an khosak na hmun tura engkim lo in chhop beka chuan hadam takin an han chol phota chumi hnuwa chuan lal in muala kot a hong ta a lan lal an hek na thu boi chu thu hre tu sang sang ten an soi zela borsap hne na tong le tu atan hian sap te kai luya sailo ba chu manglovin midang mang turin khotlang ho tu te chuan ziakin an dila achan an soya chuan kan lalpa hian kai luyan min tan em engma in ti thei chung lawang alo ti thin wang ni in an soi ti chuan head clerk puru chunga chuan tong chu alet ta a borsap chuan lalpa chu an hek nak sang sang chu adik le dik lawa zot zela ani chuan dik ati zela an hek na pakhat india tangka not apot bung ti chu major tlang loma sa retire chuan a hmutu ngei ka ni angin min kawa ka sei ve ani ati nge tlaidar nga local khom le ula thurem na kapuangang ti in mi pui chu atrin tir tari a borsap chuan lalpa chu an hek na sang sang chu adik le dik lo azot zela ani chuan dik ati zela an hek na pakhat india tangka nota pot bung ti thu chu major tlang loma sa retire chuan amhotu ngei kan engin min ko ve a ka soi ve ati tlaidar nga local khom le ula thurem na kapuangang ti in mi pui chu atrin tir tari a tlaidar nga chuan an rungkal khom le a ikhole tuiten an hek na che hi adik vekem ti in azot le a lalpa chuan adik thu bokin a changa chuta borsap chuan ikhole tuiten hena hin ngai dam dil ro atia ani chuan namcham ma sai lovin ngai dam ga dil lawang atingut maya ti chuan borsap chuan a thutluk na chu apuang ta a lal hi Hnahchang lal ani na ka bana a aya afapa alalanga afapa alano panri awangin lal nu hian lal ai o urgent ni in ro arelang ti in tin lal hi naktu ka akhoper cheng puya in sun turani atita a ama ber chu tinga cheng puya omta ka wang chuan anupui le fanau te po chuan an ompui angai ta si a Hnahchang khuwa chu lal ai ro regent angin misang sangin an opta ani kha mizorama political procession politics thila wanga kawngzawhna masaber Hnahchang khuwa a kum sang kha zakwa somli panga tirlama alo om to dan ania heng hun lai mi te hi dam te po an la oma chungina an thuziak an ronda Hnahchang kho chanchin ti atanga lakchhuah ani min ngai thatu te min thlir tu te chunga lom thu an soile ani e